بليين إسلاما جرتو بقى جراتان الحمد لله رب العالمين ربي خينا فقلني أقهو خارراس ولي نديبي سي نجراجي سي ربي فقلني أقهو دوبا إنقد فيديو تكا واتي قبابدو تكا أكما إسنو بيتنتي ورامني تنتي أنسني وانبرا دبان جنة توري إن شاء الله في ربيتين والنبرا جدو تنرفته كما إسنو بيتنتي واي أما دي ما جرو خنا وان أما إسلام الرت دي ما جرو خنا وان مزيد إسلامات الرت دي ما جرو خنا كوبا قبدان دقي سني جرتني سنيفو وان خنات الراوادو وادقو وادبنا خنا دبچوتو دريك منوتته إن شاء الله أبو من فديه نمني إيمانك أبو نمني ربين قلبي ساخيس إيمانك هاي هجورا كون دين أفته نمني إيمانك أبو هندي قتشي سيرف نمني هندي وان دندوغر خناف إن شاء الله مي خنرا مالف وني خن دفه جرجي خن مالف وان خنا درغان أكم توقع من إسا جو الراواتكو فيديو قبابدو دكا أسرت من إن شاء الله دبنا خنافو قرر قلبي قاون أكوال دقي فنون سنقافر دا وربي جي ما إن شاء الله بلين كيا ونقني مسجد نانو أمارا خيستي ديلا قباتي خنا نمو دقيساني هدو قلبي نجابسي هدو قلبي نما جابسي ورّا قلبي نجابسي خناك ربي قلبي سانا جابسو مالي ونقن نتي هاريا متي هميني يهودا في نصاران إسلام ما في قبان دين إسلامات في قبان جبان سيسان دين إسلامات في قبان نتي هاريا متي نبين دربين خانا ربين كين سبحانه وتعالى درانو قرآن خيسان نوه مجرى وننو تهارين تينيف وني تأتي فران ايجينتو ستهارين تأتي قبان قمنيتو نمت تهارين نوتي دربين أكا نون فيني أكا دين إسلامان فيني أكا دين إسلام الرتي حمتو يادا تران أما زيادا غناس أكا يادو تاان دران بين ربين قرآن ساقي ستنوهيمي دباتي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم شيء النبي خير ربين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهودا في وري نصارى خنيس وري كريستانا خجان كان خانا إسان كون سنجالة سنفدن جرو جرين يقين فدن أركاتين فدن حتى تتبع ملتهم يؤتي أمنتي ساني قبت ملي يوخا يهودويتي يوخا نصارويتي ملي سنفدني جبان سيف قبن سجبان جئ ربين درانو هم خنا دران بين نتارا يامتي نتي هارا يامتي مالف جنان أكا إسان دين إسلامات الرأي يادن بين وان يادا تران بين وان أما يادو جرانيس بين وان غنا يادو تانيس جيش ربين جيخنا الرا نوغالا غافا موتما وياني خفيسان تيفي اللف والرجان فاجع إسان ربي إسان ديكسان هدو غماني نمني وندي غماني أكوان ديني في
sabaanis islaamummaa fi gama sabaatiinis bilisoomnee tokkotti gammaduu turre. Walaakin immoo namni rabbiin galcheef hin gammanne. Maaliif jennaan namni irra taa'ee biyya hoogganu jiru kun nama muslimaatii miti. Nama diiniif yaaduu miti. Isaanuma sani. Dhiini sabni yoo tokko si tahes amantiin teenyaa fi tasaanii adda waan taateef jecha nu gammachiisuun turre sila. Nuutu wallaalee gammadee malee. Maaliif jarri jedhu tokkuma. Amantii islaamaatiif hin yaadan hin jaalatan akka isiin dhabamtu fedhan. Arra namni dila masjida naannoo Amaaraa keessaa masjida 35 ol tu gubate. Dheengadda 35 san malee 4 tu gubate. Meeqa waliin? Hanga dilli kun akkanatti gubatu namni maa gubata jee hin jiru. Namni maaliif amantiin namaatu qabdi jee hin jiru. Islaamumaatu huqqatee osefirra. Calje. Kanaaf namni nu yaadu hin jiru. Ni wallaalle malee. Tun nuti duraan beeyna. Nuti haarayaa miti. Qabsoon tun ganaa kophatte akkanoo eeggattu duraan nuu gale. Namni galeef hin gammanne. Akka naman warran galiniifitti warri galeef hin gammanne. Maaliif qabsoon takka kophaa nu eeggatti maas jechuu galeef tana kunoo qabsoon sana. Arra galma baagadaa tokko namni diigee hin jiru. Mana rabbii immoo ni diigame. Tun qabsoon qabsoo kophatti nu eeggattu turte. Tana kunoo. Ganaas isinii galuu qaba. Qabsoon tun qabsoo kophatti nu eeggattu jechuudha. Akka islaamatti. Hinaafu itti fufammaas wanni kun. Amma duraas gubate ganaas gubachuuf ta'a. Akkana ta'a isinii galu. Maaliif jennaan waan addunyaan guutuun islaamummaan feeneef. Dhiiga kee ta'uu baattus hin fedhu islaamummaa. Kunaanuu galu. Baliyan kiyya nuti tumsi keenya rabbi ar'a masjida gubanis dhiisanis garuu wanni beekuu qaban isaanis warri kiristaanaaf hin juuqun silaa ar'a namni dura gabbahee waan kana mormuu qabu isaani. Namni dura gabbahee waan kana ni balaaleffanna jee hiriira bahuu qabu warra kiristaanaaf hin jaankanaatitu mormuu qaba sila. Hin mormine. Isaan gammachiise. Das isaan jee unkwaan jechuu jiran. Hangodhin kaan ka jiru hundi unkwaan. Hodee qibee xaxxaan jechuu jiran. Garaan dhadhaaruun dhuge jechuu jiran. Silaa gabbahanii mormuu turan. Arra namni keenya harka wal qabatee isaanii wajjiin miidiyaa adda addaa irratti nuti tokko jee gariin nama islaamni dhaga'uutii fi akka sheekan gariitii fi kana wajjiin nuti tokko jaanii miidiyaa irraa kijiba wafu jiran. Wanni kun kijiba. Akkas osuma jechaa jiraniiti masjidni gubachaa jira. Maaliif jennaan waan nun feeneef tokko jechuun nu sobu jiran isinii galuu qabanna kun. Nuti tokko miti akka amantii islaamaatti tokkoo sii miti tokkos rabbiin hin godhin isaanii hojii tokko ta'uu hin dandeenyu. Tokko ta'uu hin dandeenyu. Maal diin keenyaa tokko ta'uu nutti hin dhiifne. Tokko miti nuti isaanii wajjin. Jaalala eenyu barbaadaa fi isaanii hojii tokko jenne nuti. Nuti arra nama jaalachiisuuf takka isaan jaalachiisuudhaaf tokko jenne harka wal qabanne warra saliiba fannifatee yaa'u warra rabbi kafaree wajjin warra diin islaamaa xilaateeffatu wajjin
tokko jennee harka wal qabannee ol qabu eenyu jaalachiisuuf nuti rabbi jaalachiifna moo nama jaalachiifnarra rabbi kijibna in kijibnu kun soba osoo dhugaate yarra mazini dilli kun hin gubatu mazini dilli kun hin gubatu jarri jibbansi isaan nuuf qaban jibbansa tanaa miti hin baafanne jibbansa ol hin baafanne tana gartanis jibbansa qaban ol hin baafanne rabbiin quraana isaa keessatti dubbata bar quraana isaa keessatti dubbata qad badatil baghdhaa qad badatil baghdhaa قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر هندقتين رب الربيتاتي ميلادي قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر جتش جان كنر وان إسان أفانين جانير جبن سأفان ساني خيسا باتي خنر بر مسجد قبانيت ديچسن مسجد قبانيت مسجديني بالبلا ديچسن نانو أماراتت اين يقول ورا كريستاناتي وان بارتين غرين تكاو أبيون وري جتن تكاو بارتين تيفي الليف وان كان قوتي ميتي أكنا جتني وان كان هافرستان خنت متاك أبتني تكنا هاجاني جاني نمني وري كريستانتي خنا دلقو جرا بيخا ربي دبا تبر مالف سلا خنا توباتي غرين سن هنان نفتي اوسو وان كان دلي دوسو تاتي يچسني دلي سمالي لانو سن موتمان جرو بهاني ديچسن ربي خيسن سدادا خوان إرتي ولي قلني قلني وري مسجد سني إمامني مسجد سني أدو أكناتي مسجد خينيا قبچو ديما وان كان أكنو را أولچتان جاني مستر الأغياني إچتي ساني هاسو إسا والمريتان وري كريستانا والمريتي مسجدني قبنا جچو والمريتان جلاباتي وري مسجد الأغيه إيتا بريساني بولچين نانو أمارا غافتني وان كان نورتي أديما موديما هدرا وان كان أكنو أولجتن جاني غافتن موتمان نانو أمارا مال جنين خانا أما ورا بيولين دو ديمو كان دلكي جئي نمني ميديا را خانا فرسون إنيو جالتي سوفي أصو الرولي غلاني دلقو جراني وانسان أكما إسان جاني إيتا قلچان سنتي موتمان نانو أمارا جلا چل جئe قوباتي مزيد مال جيچو لغن لالمي قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر جبان سيسان غراغي ساقبان أفانين دبتني جران دراباتي ربي نقول أنا خيز تكزع وما تخفي صدورهم أكبر أتي خانق وفقرتيمي وان ألفتن ترغدو جي تدلغان تنرى تألفتن يرغدو دا إسين تنا أغرتنيمي غنى تبرا دلغوتان ياد إسان قوما خيسا ألفتني تا أنتو أمانتي إسلاماتيف يرغدو دا تقول أنتنر خنا كنا بيخا قرآن خنا جا أنين جن بار ربي جا ميلالي جبان سيسانو جبان مالي جبان نانوتي مالي وني جبان منوف مالي فكون قدام إنيو كأبداتني وان كنا قدو جراني بين إنيو كأبداتني وان كنا قدو جراني بين غافا سيرنا هما سن كيسا موتما وياني سن كيسا مسجد
Amaarri yookaan kiristaanni gabbee gubee hin dhageenye nuti. Hin dhageenye. Arra yeroo wayya jennu kana keessatti masjidni dilli kun gubate. Naannoo Amaaraa keessaa masjidni dhume hin jiru. Hin hafne. Ammoo fixaniis masjida gubanii fixan malee qalbii islaama achi keessa jiru keessaa amantii islaamaa baasuu hin danda'an. Masjida achi keessaa qulqulleessanii yoo baasanis islaama keessaa imaana baasuu hin danda'an. Tana beekuu qaban jala muranii. Jala muranii beekuu qaban. Islaama amantii isaa islaamummaa qalbii isaa keessaa baasuu hin danda'an. Itti gajjabeessan malee. Wanni kun galuufi qaba. Jala muranii beekuu qaban. Masjidni gubateef islaamummaa hin haftu. Mana masjidni uumame. Keessa salaatama malee uumame. Dachii irrattis salaanni ni salaatama. Salaata hambisuu hin danda'an. Kana jala muranii beekuu qaban. Islaamummaan waa hundarra caalti. Amantii isaan amantii jedhanii amantii shaaramte. Amantii gosa takkaa amantii warra Israa'el qofaaf ergamte amantii jedhanii liqeeffatanii deemaniin diini jedhanii waan diin hin ta'in akkasii hojii diin haqaa jibban. Rabbiin kun inna diina inda Allahi al-Islaam. Diin jechuun Rabbi biratti islaamummaadha. Diin haqaa jechuun diin sirrii jechuun inda Allahi al-Islaam. Rabbi biratti islaamummaadha. Diin Rabbiin biyya tanaaf addunyaa tanaaf erge. Nabii keenya alayhi salaatu wasalaam dukkana keessa gara gabrummaa ilma namaa jalaa gara gabrummaa Rabbiitti nama baasuudhaaf. Dukkana kufrii keessa gara ifa imaanaatti nama baasuudhaaf. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nabii keenya nu erge alhamdulillah alayhi salaatu wasalaam. Islaamummaan sababaa islaamummaati islaamummaa isaan jibban tana sababaa isii jiraachuu jiran. Osoo beekanii sababaa isii faxaruu jiran. Sababaa isii rafanii ka'an. Sababaa isiiti roobni samiirra roobaaf. Sababaa salaanni ardii tanarra salaatamuu fi nyaatanii dhugan. Rabbi isaan razaqa. Silaakaa Rabbiin halkan tokkotti dhabama isaan godhu. Kana wallaalan. Sababa muslimni asirra Rabbi gabbaruu fi aduun tun baati. Sababa muslimni asirra quraana qara'u Rabbi isaa gabbaru Rabbi isaa zakkaruu fi Rabbi tokkochoomsuu fi roobee caamaaf. Sababa sanii nyaachifaman. Kana wallaalan. Nuti akkana ta'utti aman. Sila Rabbiin akka warra ammaan duraatti azaabatti buusa. Fedhu bishaaniin fixa. Fedhu ibidda samiitti buusa. Fedhu qilleensaan fixa akkuma warra amma duraa godhesan. Akkas godha. Har'a ammoo sababa amantiin islaamaa nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam ergameef jecha rahmata islaamummaatiif jecha rahmata islaama muslimaatiif jecha rahmata diinsaatiif jecha aduun dhiitee isaanii baatee rafanii ka'anii nyaatanii dhuganii dhihee barihee fi roobee fi caamaaf. Sababa muslimaati roobee caamaaf. Sababa muslimaati nyaatanii dhugan. Sababa keenya azaabni raafe. Sababa muslimaan nagaya baan. Sababa muslimni asirratti masjida keessa lallabuuf. Masjida keessa salaatul jamaa salaatuuf. Masjida keessa quraana qara'uuf. Zakkaruuf. Nyaatanii dhuganii azaabni Rabbii raafe. Sababa ergama isaatiif jecha sababa nabii keenyaatiif jecha alayhi salaatu wassalaam. Sababa nuti ummata isaa ta'uutiif jecha azaabni Rabbii isaan irraafe. Qasilaa akka warra gaafa duraatitti itti badii isaan dalaganiif. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. لا القرآن هنا دي. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. رب أكا بدي إساني لا لي إساني عذب متغن.
balaatti hin buusu akka amma warra ammaan duraatetti wa'anta fiihim haala ati keessa jirtu qixaaxa biraa afaaniin qixaaxa malee jira rabbiin sababa islaamummaatiif jecha bishaan rabbiin samiitti buusee lafaatti baasee akka ummata nuux asirraa xaragetti xaraguu wanni dhabeef wanni ibiddatti buusuu dhabeef yahudaa fi nasaaratti hin baan sababa islaamummaatiif jecha quraana jahunu khana firra wallalanii arra deebi'anii masjida rabbii guban masjida sababaa isaa nyaachifaman masjida sababaa isaa rahmat rabbii arkatan guban rabbi isaana gubu islaamummaa jechuun kana hawaasni jiru kun makhluuqni jiru kun sababa islaamummaati rahmata islaamummaadhaan dhufuuf argataniiti sababa sanii jiraatan hundi namaa waan kana beekuu qaba jaalatees jibbees beekuu qaba beekuu baatus ittiin وما كان الله معذبهم وأنت فيهم ربين سببا إسلام ماتي في جتة أمتا خنا خسلا دتشي غرانغلتو نيسي مالف خبجا في الرول علينا خبجا مالف في الرول علينا نبي كني عليه الصلاة والسلام حديثة خيست واشر ربين كي يناخني سنرى akka ummata mandura dhabamsiisetti khan beelaan khan ibiddaan khan bishaaniin khan dachirraa hurgufe fixatti ummata kee balaa akkasii duraatti buusu jee rabbiin baay'ilama kana naasine jee waa shanan sanirraa takkatan laalamee waan kana sababaa eenyu jiraachuu jiran masjida gubaa sababaa eenyu jiraachuu jiran diin rabbii kanatti qeessa sababaa eenyu jiraachuu jiran qur'aana rabbii gubaa kana arra wanni nurratti deemaa jiru kana kanaafu waan kana namni keenya namni akkaataan jara kanaan galiniif isinii galuu qaba akkuma feetanis taatan jalaas oriitan orius baattan feetanis sujuudaaf isinin fedhan islaamummaan fedhan islaamummaan jaalachiisa yettee nagaya wanni shokkifachaa oltuuf hin jiru islaamummaa wanni jaalatu hin jiru si dura rabbiin dubbatee jira akka amma jenne quraana keessatti ka rabbiin quraana keessatti jee dubbatetti walan tarda anka alyahudu walan nasaara hatta tattabi'a millatahum warri faranjootaatii fi warri kiristaanotaa isin hin jaalatan sin jaalatan yaa muhammad خايسانين تينيس إسنين جالتان هنگا تكا اتي بنتي تاتوتي امانتي ساني قبطوت تكا أرتدوكسي تاتوتي تكا واقعفة تاتوتي تكا ماري تاتوتي هنگا اتي امانتي ساني قبطي تنفر راديف توتي سنفدني ربين درانجي اتي أرها نفدني يتيتي بكا هند رابطي هركا إساني وجين قبطي نوتي توكو بشو جرد وان قنا بليين كيا أرها osoo masjidni gubachuu jiru nuti tokko osoo qur'aan rabbii gubachuu jiru nuti tokko akkana ni ja'ama kamit tokko taan yoonif ha akkanatti masjida gubnee maal goonee amantii islaamaa akkanatti dhabamsiifna haja ayyoo ta'e akkasi kayaada ayyoo ta'e boru akka arra gammadan kana osoo hin ta'in booyuunis ni mala isaan akkuma arra gammadan kanatti guyyaan booyanis ni dhufa waan kana isaanii galuu qaba ammoo warri isaanii wajjiin sheekan garigari miidiyaa fi kanarra baatanii harka wal qabatanii nuti tokko jettan kanatti diin siyaasaa namaa hin deeggaru diin siyaasaa politikaa namni walitti dhadha'ee oofuuf hin deeggaru diin seereef dandee qaba seereef dandee qaba namaan jaalachiisa jettee rabbi maa dallansiifta warra sanamaati hojii dhaabbattee nuti tokko akkami jetta maaltu tokko nu godha maaltu ta'u waan tokko nu godhu fidime hadiisa takkaa'u quraana tokko qara imee nutti fidi waan tokko nu godhu
ummata masjida gubaa jiru. Gubanii nuti tokko jaan. Achi masjida qaceelchanii achi diirree bitii qaceelchanii nuti tokko jaan. Nama abdatan qaban. Eenyu nama isaaniitii angoorra jira. Kana wanni isaan abdatanii masjida guban. Namni tokko masjidni sammaa gubata jira hin jiru. Nuti kanaafuu hin gammanne abbummaan fedhe achirratti yoo ol bahe abbaan fedhe maal ta'a? Fedhee abbaa fedhe ta'a? Akka inni waan inni amantii islaamaatti irra yaadu jibbansa inni amantii islaamaatiif qabu beeyna. Hin gammannu akka islaamaatti. Akka islaamaa bilisoomuufis hin dhaloonu. Gana bilisummaa islaamummaa eegganna malee nuti. Islaamummaa fi waan biraa walitti hin laayin. Islaamummaa fi siyaasaa paartiilee adda addaa walitti hin laayin. Abaluu jaalachiifna jennee rabbiin dallansiifnu. Warri jara saliiba fannifatee deemu wajjin harka wal qabatanii miidiyaarra nuti tokko jettan rabbii keessan sodaadhaa. Ummata islaamaan gowwoomsina. Tokkummaan akkanaan jiru. Tokkummaan diin islaamaa miidhaa dhufanii asiin tokko jaan hin jiru tokkummaan akkana. Hin jiru. Waan tokko nu godhu eessaa fidda arra katabdaati. Rabbiin duraan tokko nu godhini. Hin jiru ka seera amantii islaamaa hin ja'amuusi kan. Nuti milla yoo kan aqiidaan namaan galin tahe iyyafattee aqiidaan akkasii galtu iyyafadhu bari malee ummata islaamaan sobina. Nama jaalachiifna jettanii rabbiin dallansiisina. Khijiba kun ummata keenya warri waan kana agartan wallahi billahi isni kijiban. Warri isaanii wajjin dhaabbatee harka anaas haa ta'u abbaa fedhees haa ta'u sheekii shariif haa ta'u warri jara saliiba fannifatee deemu wajjin harka wal qabatee nuti tokko juusan rabbiin jaruma kana baana. Qad badatil bagdaa'u min afwaahim wamaa tukhfi sudurum akbaru. Rabbiin jaruma kana baana bara. Jibbansi afaan isaaniitii baate tanarra afaan isaaniitii baatu tanarra waan isaan qoma keessa dhoyfataniitu jibbansa isiniif qaban ta isaan dhoyfatantu irra guddoo. Namni rabbiin je'eensan namuma ati harka qabattee nuti tokko jettu kana baana boleessa kiyya. Ummata islaamaan sobina. Sheekan garii ni jaalatamna jettanii siyaasa oofna jettanii ummata islaamaan sobina. Nama humaan beeynen sobina. Tokko ta'uu hin dandeenyu arraas borus waan feetan fidan. Yoo feetan itti galaa malee isaanitti tokko ta'uu hin jiru. Diinitu duraan rabbi tokko hin godhine. Addatti aqiidaa addaa amantii addaa nu kenna. Amantiin islaamaa warra amantii islaamaatti kafare. Nama rabbi kafare. Nama rabbi khaliqatti waa sharraksiisu. Nama waan biraa gabbaru. Nama muka soqee muka gabbaru. Nuti tokko jetta harka qabattee ha inni saliiba harkaa qabu. Harka kana saliiba qabatee harka kana si qabatee namni imaanni qalbii keessa jiru nama jaalachiisuuf nama sobuuf akkamin nuti tokko jaa. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Warri sheekha fakkaatan warri islaama fakkaatan miidiyaarraa jara saliiba tii wajjin nuti tokko jecha isiniin juu gara biraatiin diin irratti hamtuu yaadu. Masjida gubu, Qur'aana rabbii gubu. Kana wajjin nuti tokko hogga jette siyaasa jette akkamitti waan kana mee rabbiin sodaattanii boru fuula rabbii dhaquun teessanii rabbi sodaadha. Diiniif dandeyaadha. Eenyuttuu naa jamu siyaasaa takkarraa walii qeeffachuus hin fedhu. Siyaasaa fi jinijaan kaas maarree akkasiin qabu diin. Diin kophatti seeraaf dandee qaba. Rabbi sodaadha. Jara masjida nurra gubuu jiru nuti tokko jettanii nuun soobina. Sheekuutii waan kana dalaguu jirtan yoo rabbii isin uume sodaattan dhaabbadhaa waan kanarraa. Ummata islaamaati irratti aqiidaa walitti laaqina. Hin ja'amu kana hin jiruusi. Arra osoo isin akkana jettanii masjidni naannoo Amaaraa keessaa dhumee jira. Warri harka wajjin wal qabatanii nuti tokko jettan kun garaan dhadhaan dhugu jechuu jiran. Afaanin dubbachuu baata. Rabbii dubbate si dura. Waan moojechi rabbii kijibaa keetu dhugaadha ati arra. Lakkii nuti jarri kun akkasii miti. Kanaaf obboleeyyan kiyya. Rabbi haa sodaannu.
ربي أسودان جرسني في اللي دعائي هاقون جرسني في دعائي قرأ ها دعائي قون هارك النوفي ها جرسنا كم يجري جنوفي جنو جرسن سب أوروموتي متي لمي أمارا تربيتي أمانتي لمي إساني أكنا قولوا جرا جبان سربين جو أتشرا سيقلوا قبا لمي إسانيتي لمي أوروموتي أتشرا سيكاس قولوا جرا ننسيناتي لمي إساني لمي أمارا تربيتي أمانتي إسلامك أباتي مزيدة جارتي ربي قبروا جرتو لممان ساني ورّي أمانتي كريستانا وفي لمي ساني أمارو مكاس قولوا جرا ميلا ليوان كانت جبان سإسان أمانتي إسلاماتي فقبان ميلالي نما براتي مي خيسانا كاس قولان نما إسانيتي مالف إسلام ويتني مالف ربي قبرتني يجولاف خانا أرى خانا وجين توقوتو أكامي الدندينيا نما إسلام ما بجيتشا ربي تي أماني جيتشولاف جيتشا فون إساني لمي إساني تي رب منغوبي لالمي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم السنين فعلا سنجالة يا محمد يهودا في نصارى وري كريستانا خوني في وري يهودا سنجالة أمة خيتي سنجالة جيجو هنگ أمنتي إسانيك أبتني إسان جل ديمتنتي يوك أبتني أمنتي إسانيك أبتني إسان جل ديمتني إسان جالة يو خانكان مو إسان جالتني نما سانيكا قول الله خنما ساني أكاس قول ناسرتي هو ماليات هاي جو جلالي خنا وجي أركول قبته نتتوقع جتو ربي صداتو أتي شيء إسلام والله أمتها نود أجيا إسلاما نود أجيا نود أجيا فتن جتشوف وري خنا قوتنا الرجال نما بربادف ربي سن الرجالتها أما وار ربي دلن سيسو نمني وار ربي نجيب جالال نما بربادو أفضلك جنبين كني عليه الصلاة والسلام